Mentaka si thok ding ka arthrik uno pra kisan tili kiseng bhalang ke jela hapo kalama jong ka safe in your trap mission kila penlongi ke jingya ya procession haryang do da ka basdang na 0 point hadu yo ryang do habla poi haryang do la penlongi ke jingya lang pai ba ha ka bala penya da uba shambor langrin president ke HYC Mauthar Raishan Circle ha ke te ke jingya lang la yo ru ye ke jingkren na uba lumlang khas imle bat kiwe ha khasi here samsnyang Hagaro pada development kita per bantai di stadium berkiwai-kiwai. Kali kajing nina jangka right to equality kemaladan maka fundamental right jangka Indian Constitution. Walang ifai haga business walang ini ifai hagikam kontraktor berkiwai-kiwai. Kamdan show kata ka right to equality, rai keladai ka high level equality. Kata kadai ka jinglam jingman hapo jong ka jela ka jongi. Lalang ya pa ya ka cultural but education right ka artikel ka ba arkhunda ya do laupo. Ngoi biang ya ka jingno siliang. Kari India hadu mentah kam semla penurung dan penurung no akhirnya kamu pra ya gahok ke jongi ke tin kasi dai nak ni gadang iwan namni mentah namar isotu lada ka im ka tin im ka jak benru perlo presiden iwan ban pangji gerson nak ni ka than ke jong piang ni amo sindrut ban gerson nam ya gi safe nyo trap mission bagajat menru ke jongi ke dan kam boleh ke hiar ke education roy apa jong ke mikra ke hiar ngiyoi biang namar ba minister ba pecah ke education udai ke TV kisang ma ke degi remote ke hiar ke education apa jong ke jala ke jongi Perga presiden lalang ipay ka sinsal fagba kadang hakum kilaijat karkam sinsal fagba kata kade ka sinsal fagba kabagiong ka demokrasi ka sinsal donbor ka dictatorship barkum joro kidan ka sinsal siem manashi kini kibenta kijat sinsal Gilamat hagil Islam ke baladak hoj ngimla banang bau mugol baru batu Konrad Kimdan jing ya PRA nadu basin syar kini kajat benru kejongi ngilas ngau bang iladan hagata ka dictatorship lan ke jing sensar dan bor nomor ke jing sensar jong gini sangma kim benut bandu no jongi ngimla banen kena kata laga yap umupali hapo jong ka jala ka jongi ngisupan pau ka bangi sengap jar rengi kemen namen sim kumjuro ngi i bak kulat sang mau kemen apa yak ke bero jongi kajai penriu ka jongi kadai kata kajai penriu kiwai kajai penriu kia polis outpost kia police station daging sautu daging saukia gina alam rega kajai penriu ka jongi kia police station kia police outpost daging penjau senam hadongin pediang kami halampi araja sipawadin kabang yapno gibril kami liya ya police outpost hamukra arsatayna ya police station nanta katigiyapno jang isangot kung kajak berro walang imsuto ngin fashion zara gini gisama ngin sajot bagajak berro kanang hiar asut ngiyoi ya gini jinang ja Ngajukeran wari perlok polis department Pindai bersiorem baga polis department katulot palat Bila bang sim yang katulot Lada bisiaw ba kita ketransi mo jopi Kimpitay balay PMI gini kot jali Kajay penri menta Kadang na pring kajing mga kamabun ba Hapasin siya gini ka MPP lay Baro Kiay kihog jang ipagba ngilado Lalang ya keren, di departemen kita meno dan yo iyo kup siliang sem siliang uban net hang to
Hari mitang yung isang ki high level bagi dom hagi office ki baper. Kejala kejungi keladan napeng. Nadu basisar ke MDA, nadu basiyalan ke NPP yang serkar. Kapnya yang tidak berhubungi hapeng gilo level bagi high level. Kani larang imla kumki pajba ban penduna ia kumki ni kena yalam kajai bendau kan salon kumbajar logi asam. Kita ki first class, second class, third class. Larang ngas makan di ulah ban penduna yang di siau. First class, second class, boleh ngingin lah ban penduna. Kesenam ke jauh tiroseng, kesenam jauh kuyang nampak, kesenam jauh Wycliffe Sen. Kedai bantuan nangi kum kisah melaju kejap bandril.